Very quiet person, difficult to read. I think it's difficult to read because he's also trying to figure out himself. Тэгэхээр бас өөрийгөө олох гээд нэгхээ явж байгаа учраас яг одоохондоо юм уншсан нээлттэй ном шиг биш part where he's sort of going through that journey of trying to figure out who he is as a person. And he's trying өөрийгөө many хин different гэдгээ things, мэдэх and гэж he's янз trying to янзын figure it out туршаад himself. идэм байх. Тэгээ өөрийгөө нэх гэж их оролддог хүн байна л. Зэ болцсон уу манайхаа? It's very interesting for us for a reading from a news source. Gamble has a lot of knowledge, Маш их wisdom, мэдлэгтэй юм байна. but then he that comes from he wants to gain it because it's to make up for something. Тэгээ энийг ямар нэгэн тийм үр дүнтэй ямар нэг тийм заавал үнэлгэж хүлэх гэдэг. So he's very kind, deep down Тэгээ ер нь бол inside. зөөлөн сэтгэлтэй их гүнзгий боддог хүн юм. But he had a tough upbringing Гэхдээ that has led him to learn a lot and force him to become a man. тэгэхээр багасаа ингээд нөгөө хүнд юм үзэнгүүтлээ өөрийгөө эр хүн болох ёстой гэж хэтэрхий шахдаг байсан юм байна. And then as a result, he wants to raise his children and that's why he loves children. He wants to make sure that Тэгээ хүүхдэд хайртай ирнэ. much easier. Тэд нарыг бас ингээд нөгөө нэг тийм амархан амьдруулах гэж бас юу гэдэг юм. Юу ч юу. Can you repeat the last part again? With the towards children? So as a result, he is very kind towards children and loving towards children. And he wants to make sure they have a much more loving and easier upbringing in childhood. Тэгэхээр хүүхдийг өсгөхдөө бас нэлээд тийм санаа зовох юмгүй амархан байдал мэдрээсэй гэж хүсэж идэм юм. Гэж байна манайхаа. It's more difficult because I haven't had much time with her. For example, the yoga teacher, I saw her in the afternoon, so I know a bit more. I think. I think it's also similar. It's hard to read because she's also trying to figure herself out. She's trying to figure out the type of people she wants in her life. She's trying to figure out the type of friends and the type of Тэгэхээр хинтээ найзлах people that уу? are suited to her. Ямар төрлийн хүмүүс She надтай feels like тарах she's уу getting гэдгээ close. хинтээ ойрхон байх уу гэдгээ бас ингээ But there's still a эрэлхийлж. journey to go. Тэр маш их юм эрэлхийлж идэг хүн байна л. Өөрийгөө олохгүй хичээж байгаа. She's a very kind and bubbly person. Маш People have тийм taken advantage of that in the нээлттэй past. болохоор хүмүүс ингээд жоох ашиглах гад байсан юм түүх бүтээжсэн байна гэнэ. As a result, she, had maybe lose trust in people, but she's slowly regaining and earning trust again and sort of starting to get back to her original state. Тэгээ тэрнээс болоод ингээ хүмүүст итгэлийн асуудалтай байжгаад одоо тэрийгэ болоод өөрийгөө анх ямар байсан тийм байдлаар сэргийж байгаа юм байна. Oh, how did you know they're surprised? Oh yeah, nice, yeah. Okay, now she's going to read. Ghana and I think she's been through a long life and has tried many different things. Even till this day, she's trying to figure out
what she wants to do or who she is, but she's getting close. She's sort of in the right sort of sphere, and she's had to go through a lot to get here. Тэгэхээр чамайг маш их урт адал явдал туулж иж энэ төвшөнд хүрсэн гэж өөрийгөө боддог гэж үзэж байгаа юм байна. Тэгээ энэ хүртэл ингээд өөрийгөө олоод өөрийгөө нэгээд өөрийгөө одоо ийм байдалд хүрэх хүртлээр маш их удаан явсан гэж өөрийгөө тооцдог гинэ. I don't know, I might be wrong. I guess it. It's me. Yeah. I think very kind person. Ул нь маш сайхан сэтгэлтэй юм байна. People maybe in the past have taken advantage of his kindness. There must have been a reason for him to have to be more tough and sort of put on a bigger shield. I don't know what it was. Maybe it was Тэгэхээр ингээд through сайхан сэтгэлээсээ болж нөгөө хүмүүс итгэл алдхаас айгаад юм бамбай үүсгэсэн яваад байна. But whatever it was, he's still very strong enough to Тэгэхээр not lose өөртөө his юм kindness and not let it change him. Энэс болж өөрийгөө тийм хитрхи өөрчлөх хүсэлгүй болохоор энэ ийм айгу хатуу чанга юм шиг харагдах гээд байгаа байдал бас нэг тийм төлөв зөвшөөрч байгаа юм байна. But then there has been some changes from those experiences that has stayed with him. Тэгэхээр Whether ингээд good or bad. ашиглахгүй ч юм уу итгэл алдахгүй гэж өөрийгөө айгу тийм өөрчлөх гэж оролцсон байна. Гэхдээ тэр нь өөрт нь жоохгүй байлгадах шүү дээ. Энэ миний охин ямаас Ану юу? She's Curious, Маш сонирч хөхлөн. sort of a bit shy, Нэлээ эцэмхий юм байна л. doesn't want to hurt other Ингээд people or бусдыг be intrusive or be a гэмтэх, burden. гомдох дурггүй, нэлээ бусдад халдах дурггүй. But she's growing, so there's lots to change, and Тэгэхээр өсөж том болж байгаа учраас based мэдээж on маш the их environment and the турших world, бах. it will shape her. Тэгэхээр байгаа орчноосоо хамааруулж өөрийнхөө ертөнцийг бүтээх бахаал. Бусдын байгаа бусдаас хамаарах гэдэг юм тий. Тэгэхээр одоо болохоор ингэж байгаа байхгүй. Яг ингэж асуугаад байх хэрэг нөгөө одоо энэ хүүгийн нөгөө зүгээр нөгөө одоо даалт ертөнцийн төвшин үнсэж штеп. Тэгэхээр нөгөө нэг яг зүгээр одоо энэ нөгөө төмөр ах шиг торсын харан буюу нөгөө авраанд байгаа яг те хувь хүн талаас нь одоо энэ ертөнцийн талаас нь гэж уншиж байгаа байхгүй. Ер нь бол арга талаас нь гэсэн үг байхгүй. So based on those information, yes, my spiritual master is trying to define your level that you enhanced up to where. Тэр одоо нэг сүнсний төвшөнд унших хэрэгтэй бас давхар сүнсний төвшөнд унших тийм одоо яг энэ сүнс нь хаанаас ирсэн тийм энэ сүнс нь энэ ертөнцид ирээд юу бүтээх ёстой юм гэдгийг бас давхар уншиж сурах хэрэгтэй. Тэгвэл илүү бас нэг So from your reading, you'll get enhanced to by defining people's purpose in life, and two things you should also seek from people. Then it's gonna be more beneficial for you. сүнсний төвшингийн Not only by knowledge, but also those feelings you should consider. What are the two things? Yeah, it's like when you read people, yeah, seek their spiritual level and purpose in life. What are they good at, kind of thing. And that helps you to figure out where is overlapping within
your pursuing journey or business or whatever you are shaping the partnership with them maybe or not. I see. Мэдэж авлаа л гэдэг шүү дээ. Юу гэх юм тэгэрэг Тийм тэр талаас бас нөгөө мэдлэг ахиулах хэрэгтэй байхгүй. you should enhance your knowledge on Маш нөгөө хонцрын төвшин хэдийн хэмжээгээр дийлэн тэр хэмжээгээр хүний оюун санаа задарч идэг байхгүй юу? Ер нь so that's gonna also lift up your level of reading others. And what will lift up? дэлхийн хэмжээгээр When your boundaries become wider, bigger, then your power also grows, she says. тэр өнөөдрийнх нь амжилт болохоор зөвхөн өөрөх нь нөгөө зүрх сэтгэлийнх нь төвшөнд бий болсон байгаа байхгүй. The success at this stage, Мөрөөдлийн нь төвшөнд yeah, just grow up to your what's that dream level. What you dreamed of, you could achieve up to that, but you have to widen it, the horizon. Тэгэхээр нөгөө дотоодоо нэгээд яг өөрийгөө олоод дотоод чи ингээд бүрийн эзэмшээ сурвал одоо Once you conquer all your power, you can even start. Yeah, your capability is actually more than what you think. And could I get a read from her of me using the advice she provided? Саяны өгсөн зөвлөгөөгөөрөө намайг бас ингээд хэлээд өгөөч. Намайг уншаад өгөөч. юу яд гэж нөгөө одоо нэг юм гаргил гэдэг чинь юм бүслүүртэй гаргил чи үзүүлээ. Saturn. You are from a star. Do you know anything about astrology? I know I'm a Taurus. Taurus мэднэ гинэ. What's that? The star sign. Star sign. Яг нөгөө аль зурхан ордноор юу гэдгийг л мэднэ гинэ. So it's 4 сарын 30-ны хүүхэд юм билээ 99 оны. Гэтэ би болохоор ингэж харсан байхгүй нөгөө одоо ингээд дотоод руу орж бяцлагж исэн гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр зөвхөн одоо юу гэдэг бид нар одоо зөвхөн дээр очиад үндэс сүрд рүү очих хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр энэ хүүхдийн зөвхөн юм нөгөө хоолон бүрдэн дээр очиод тэрнээс чиш яваагүй харагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө одоо бүр нэгцэн нэг ухамсартай нэг тийм бол үндэс сүрд рүү орох хэрэгтэй. Тэрнээс наан болохоор эхлээд зөвхөн бүрдэн дээр очих хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр би болохоор энэ хүүг болохоор тийм санчир гаргаас ирсэн юм гэж харсан байна. Санчир гэдэг нь ямар гай? Saturn юм. Yeah, your spirit is from Saturn, the planet. And when you, yeah, that's why that shapes your mentality. And she says, түрүү юу гэлцэн бэ? Because you try to be with yourself and meditate, your base chakra and heart chakra should be touched as well, but she sees like only your throat chakra you could reach while meditating. Тэгэхээр нөгөө өөрхөн дотоод руу орно гэдэг нь бүх хүрдэн дээр очиад хамгийн үндэс хүрдэн дээр очиход нэгцэн нэг ухамсартай. Being within yourself, that means having all those 7 chakras you're opening up. Then you actually, when it goes to base chakra, then it's like ultimate enlightenment. So try to reach to the, yeah, whatever within your dream horizon you could reach in a short time period. But if you start using your inner power, at the time you reach to 30-year-old, you can even do something within the world level. And how about, what are the 2 things she taught? One is she's able to read purpose, and the second thing was the 2 advice she gave me. The
spirit, what did she say? Spirit level, like Got it. not only by knowledge but also value people's spiritual power as well, not only the knowledge level. So I guess that first read was for the spiritual level, then the next part would be purpose. Yeah. Try to read people's purpose in life. That's also helpful for you. So can I get the read from her as well for that? Тэ өөрийнх нь амьдралын зорилго дээр зөвлөх юм бэ нүг нэ өөрийг нь ер нь хараад явах гэж ирсэн юм. Одоо яах гэж ирсэн юм бэ? Тий. Сүнсний зорилго. Энэ тийм том нээлт хийх хэрэгтэй байгаа. It's your purpose in life has to be invention, but it's more like from the planet or cosmic science or somewhere there. Одоо чинь Стивен Хокинс болохоор тий. For example, Stephen Hawkins created something like black hole theory, and similar to that, you have that capability of bringing new invention to humanity. That's why I questioned about if you are knowing anything about astrology. Yeah, I don't know anything. But I mentioned you cosmos business. Cosmos? Cosmos business. $1 trillion business. Oh yes, that's your idea with No, it's Aaron, my Aaron. middle son's, yes. Yeah, Aaron idea, Yeah. but I know. But until he told me, I also didn't know. Гэхдээ яг энэ нөгөө өчиг надад хэлсэн шүү дээ гэдэг нь би нөгөө сансрын бизнесүүд ярьсан. Угсаа хэн багш бас ярьсан. Нөгөө төмөр багш бас яг тийм яриадсэн. Тэгээ Elon Musk чинь нэг сансарт нисгээд байгаа шүү дээ. Гэхдээ ирэх жил нөгөө сэтгцэн өвчтөй болох юм байна л да. Тэгээд нөгөө Richard Branson-ы Virgin Galactic ер нь сансрын бизнесээр хамгийн амжилттай нь явах юм гэсэн. Тийм. Тийм. Ирэх жил 24 онд сэтгцэн өвчтөй болох юм байна. Тэгээ 27 онд сансрын бизнесүүд дотроос Virgin Galactic хамгийн супер нь болох. Тэгээ тэр чин дандаа их найдаар иргэдэг бизнесүүд болж байна. Last question. That was thank you and I appreciate the beautiful macro advice, which is like the bigger picture, the future, the vision. Do you have any advice for me on the micro, in the present, or the past, or the next? Одоо яг юм нэг том ингээ макро түвшний одоо зөвлөгөөнөөс гадна яг юм жижигхэн ингээ микро түвшний ямар нэг тийм зөвлөгөө байна уу гинэ. Ойрын үед амжуулж болохоор жижиг өвтөр. She's not used to seeing those small things because those things are not the problem in your life. That's not even an issue. Whatever you want to achieve, you can achieve. Тэгэхээр нөгөө одоо юу гэх юм. Одоо надад болохоор ингэж хэлээд байна л да. Өөрөө тэр нөгөө одон гараас ирсэн байгаа байхгүй. Because you're from the cosmos star, you have to be into scientific things, which is so easy for you but hard for others. Your physical body is a micro galaxy. So if you travel within your galaxy, those cosmic invention is so easy for you. And then the advice she provided, it will most likely apply to everyone when it comes to unlocking chakra points, when it comes to the world being within your heart. That's an advice that can apply to everyone. Is that correct? If so, is there advice specific to me? Яг нь чакрануудаа нэг ингээд том хэмжээний одоо нөгөө чадвараа нэг хэднэр бол яг ихэнх хүнд ингээд байдаг ерөнхий ингээд юм харагдаад байна. Яг зөвхөн надтай холбоотой миний гिचгэр юм байна уу гинэ одоо энэ. Хараа. Гэхдээ яг зарим хүний хувьд бол яг сансрын бизнес бол хизээч бодохгүй сонирхохчгүй зүйл байгаа хэл та. Тэгээд энэ хүүхдээ энэ ч өөрөө ийм байхгүй юу?
энэ хүүхдийн би нэг хэлсэн шүү дээ хүн болгон ч өөрөө бичил галактик байхгүй юу? Тэгэхээр энэ хүүхдэд илүү тэр одон орон тэгээ сансар огтруугын For you, astrology or cosmos science or scientific invention field, that seems the best for your. 28 наснда нэг ном бичиж байгаа гэж байна. Maybe in your 28-year-old, you might become an author. You might write a very successful book. Гэхдээ тийм амар тийм That book could be about very unique and authentic, very attention catcher амжилттай байж чадхаар. that can become phenomenal success if it's about those astral thing. And my sort of power is astrology. What are the different powers? Is it like nature, art, music? What are the different categories? Тэр яг юм нөгөө сансар огторгуй гэдэг дотроо бас ингээд сансрын байгаль ч юм уу сансартай холбоотой юм урам зураг мурах ч юм уу яг тийм чиглэл байна уу гэдэг юм. Voice, the waves, the music, something for the hearing ability. Тэр нэг өөрхөн сүнсний үүдэл айгу мундаг хүүхдтэй байна. Your spiritual power is so high Би гурав нэгдчихэж асар том нэгдлийг бий болдог байхгүй юу? and your spirit and mind plus your physical body, all three has to go in the same wave to enhance. Тэгээ энэ хүүд болохоор тэр нэг бодлын ертөнц гэж байхгүй. You don't have that thought universe, you just have that mind universe now. So you now have to overlap them. So I say thank you, and if possible, is there any exercise that you could teach me that I can use before I go to sleep and take back to Australia? Одоо би ингээд удахгүй унтах гэж байна. Тэгэхээр яг энэ ингэж нөгөө өөрийгөө хүчээ мэдрэх сэрэх ямар нэг тийм аргачлал ч юм уу тийм бясалгал зааж өгөх боломжтой юу. Тэгэхээр би Австралид очиод тэрийгээ бас үргэлжлүүлж хийж юмар байна гэнэ. Now we this room meditation with us. Okay. Then you'll feel. Одоо идэлээ зааж өгье. Now we are teaching. Сүнснийхаа мэдээлэлээр үсэн хүлээж авах цог гэж байна. Try to receive your spiritual alerts and guidance. Тэгээд ухамсараараа одоо маш хүчтэй зүйлүүдийг татаж одоо нөгөө юу Then your spiritual power can attract lots of strong things, powerful things in your life. нэгсэндээ бүх юмудаа кодлоод ингээд мөрөдлүүд ингээд өөртөө шилтгэж хийн гэсэн үг байна. Those dreams, wishes гэж хэлээд байгаа шүү. have to be coded within yourselves to attract and manifest. And how do I speak to or read or see my spiritual? How do I connect with my spiritual self? Тэгэхээр би яг юм одоо ухамсартайгаа яаж холбогдох вэ? Яаж тэрийг Одоо ухамсарынхаа мэдээллийг нүхт барьж аваад байгаа байхгүй өөрөө. You can catch when you focus. Now you see you have those. Yeah, it's not the thoughts, but that's really your spirit, your spiritual alerts you are catching up. It's not, you're not wrapped up by just random thoughts. It's your spiritual guidance is giving you the advice. And I guess we'll learn from today's meditation. Тэр одоо ингээд бясалгал хийхээр би тэрийг мэдэж авах уу гэнэ. Yes. Тэгээд би нэг асуулт асуусан. Сая ингээд өөр ингээд юм мэдэрсэн шүү дээ бид мэдрэхэд энэ өөрөө яг нөгөө өмнөх өмнөхөөс илүү их мэдэрсэн хүчиг мэдэрсэн үү асуув. Багш юм Ухамсар нэгсэн сая тийм. багш юм өгч багш. Тэгтээ та юм Yeah. өгсөн. So while you were reading the others, the spiritual master gave you some power. Did you feel any difference when started reading people? Did you feel anything different, like more powerful psychic ability or something enhanced or
Does she remember which person I got up to when she started that? Яг тийм юм өгж явах үед чи яг хин дээр би уншаа явж ирснийг санаж ийн үг юм. Гэхдээ юм өгөх биш ээ. Зүгээр юм мэдэрсэн л. Did you feel anything? Хийж явахтай л. It's like илүү Өмнөх From өмнөөс өмнөх хүмүүсийг previously, yeah, like when you were reading Teacher Tomo Raymond or any other people, was it different today, this night? Did you feel anything different when you were talking to people over here? I felt a sense of openness, even though Би нэлээд нээлттэй болчих шиг I never do санагдсан. this. Би and энийг I'm a ер нь бол beginner. нэг хийж байгаагүй. Ер нь It бол was a иймэрхүү safe надад шин space зүйл. for me to Гэтэ над нэлээд аюулгүй бүс мэт санагдсан. Тэг ингээд би өөртөө obviously I'm тийм scared because I don't оролдох want to hurt people's оролтыг feelings. гэж хичээсэн. Гэтэ би ер нь хүмүүсийг нэг айлгая ч юм уу тийм But this was a room зориггүй байсан ч гэсэн энд хүлээж авах гэж where I мэдэрсэн wasn't scared учраас and I ерөөсөө би өөрөө I айгаагүй felt хүмүүсийг safe. айлгах ч гэж бодог айгуу тийм тайван. That's the wave. бүх зүйлд ойлгоо. Everything is about wave. Those cosmic waves also you receive through waves anyway. Сая ингээд хүмүүсийг мэдрэх чинь энэ болохоор нөгөө энергийн төвшин байхгүй юу? But when you tried to read, it was energy level. долгионы төвшин But in wave level, it's even less. It's very light, and it's also touches the deep inside the heart. It's very small, micro, tiny waves underneath those energy building things. And I agree. I think I don't Тийм, have би бас enough үлэн spiritual зөвшөөрч байна. experience. Надад л юм ухамсарын одоо дэвшлийн юм туршлага бол ер нь бол To нэг spiritually байхгүй. read people. туршлагатай юусэн хамаагүй. It's not about experience. Тэгэхээр нөгөө сэтгэлийн унгахлаа шангийн чандад байгаа зүйлийг мэдэрч авахын тулд өөрийнх нь түрүүн ингээд бидний уншиж зөвхөн ингээд хурдан цогтоод амьсгаан өнгөрсөн гэсэн. Oh, yeah. While you were talking to others this night, Хэмжээс рүү орохоор your heart was beating a bit faster, and everyone's beating was different. Then, сэтгэл ингээд амьсгаан өнгөрсөө зүрх хурцтай дагаж. so you could feel. You've seen, yeah, you've seen some people are very calm and breathing calmly, but you've seen some are beating a bit more with different waves. So did you feel that while reading different people this night? So I'll share how I currently read people, and maybe she can give me some advice. За би одоо яг ингээ хүмүүсийг уншихдаа яг юу идгээ хэлээд танаас зөвлөгөө хүсэж байна. Тэгэхээр нөгөө яг дотоод зүрхэнд нь тий ямар мэдрэмж ирж байгаа гэдгийг байх хэрэгтэй. So you have to catch up what's felt inside your heart. Тэр чиний сэтгэл хизээч ч юм уу хурах байхгүй. That they never, they're very honest and loyal to you. So They right, never trick you. so right now, when I look at people, За яг одоо би ингээ хүмүүсийг харж авах үед I try to tap into a sense of deep empathy and relatability, putting myself in their shoes. би тэр хүмүүсийн оронд өөрийгөө тавьж бодож үзэж байгаад тэгээ маш их эмпат сэтгэл гаргаж хардаг. Тийм тэгэхээр нөгөө хүмүүсийн ямар хүн байдгийг өөр дөрөө мэдэрч ийн гэсэн үг байхгүй надад чинь. Тэгээ би хэлсэн шүү дээ. Тэр чинь яг нөгөө ухамсар гэдэг байгаа байхгүй юу? That's what it's called, spiritual power. Одоо тэр хүний төвшөнд орчиж байгаа. To go to that level of that person Миний оронд миний дотор орж байгаатай адилхан when мэдэрч байгаа. trying to feel others, going someone's wave level, that's the best way to read people, yes. Энэ хизээч алдаа гаргахгүй, энэ хизээч бодлоо ярьхгүй. It's never mistaken, it's never, there is no lying underneath. Энд чинь чиний ухамсар, чиний дотоод сэтгэл, зүрх сэтгэл. That's your heart, your internal soul. And then right now, when I put myself in their shoes, Тэгэхээр би бусдын оронд өөрийгөө тавьж үзээд бодохдоо I'm able to use my past observations, past experiences
to make a guess on what they've gone through, but I do бид not. тэднийг харахтаа нөх өөрийнхөө өнгөрсөн туршлага мэдлэг гэс улбайлж бас үнэх гэдэггүй яг тэднийг яаж байгаа болоо Энд чинь яг цэвэр ухамсар баггүй. Тэр чинь яг тэр хүний бие рүү тэр нэг энергийн төвшөнд ороод яг тэр хүн дээр болж байгаа бүх процессыг өөр дээрээ мэдэрч байна гэх чинь. Цэвэр ухамсарын төвшөнд байж байгаа байхгүй. Энийг л аюулсан хөгжүүлэх хэрэгтэй. you have to develop that ability to be in someone's shoes and reading their wavelengths, reading their experience, not yours, not messing with yours. But I have no sense for their purpose. Гэхдээ би тэдний зорилгыг бас нэг уншдаггүй гэнэ ерөөсө бодож байгаагүй юм байна. Or what their life goal or Би тэдний амьдралын зорилго, чадал, чансааг нь ерөөсө хардггүй юм байна. Илүү нарийн төвшөнд очихын тулд тэрийг харах хэрэгтэй. Тэгээд одоо If you want to dig deeper, obviously you have to нэг хүн төрөлхтөндөө тэгжиж learn to know that enhances your mind power as well. what do I have to do to enhance my mind power? To dig deep Dig deep. and to study their purpose and capability. So that helps. You have to do it for public as a mass, because they also majority don't know what they are capable of, why they are existing, and what's their life for. They're all seeking for it. Yes. So it's gonna be beneficial to both sides, like not only for you but also the mass people. I'll start adding purpose to my read. Wow. I'll start That's adding good. purpose to my read then. Тэгэхээр би энэ зориг мөрлөг гэдгийг бас ингээ хүмүүсийг танихад бас хэрэгжилж явах хэрэгтэй байна. Тэгжиж одоо нөгөө нэг бүр том бизнес руу орно штэ. The bigger businesses requires bigger goals. Ухамсараа тэл гэдэг байгаа нь тэр That's why you have to broaden your horizons. 10 хүндөө хандчихсан бол If you are trying to тэгээд дэлхийн хэмжээдүү гэж ойн санаад attend to 10 people, but it has to grow rapidly, so then it becomes like multiple million people and then world level. Thank you. So within 7 days you can grow so rapidly. 7 хоногийн багшаас юм сургалт авах. You should try spiritual master's training for 7 days to see how you can achieve that world level quicker. He wants to become your manager. This meditation session is a good trial. Яа, Good, одоо ингэж sample. бясалгал хийх үеэр нэлээд сайхан нөгөө жишээ болох байхаа гэж бодож байна. тэгээд тэрс нөгөө нэг одоо тэгвэл нэг 24 гэсэн шүү дээ тий. Тэгэхээр эн чинь нөгөө нэг сүнсний өвөгдөл нь байгаад байгаа байхгүй. Yeah, your Бодол байхгүй. Одоо нөгөө нэг индиго буюу кристалл өвдөв чи юм бэ. your indigo. Тэгэхээр энэ бодлохоор энэ өвгт болохоор индиго өвгт байгаад байгаа байхгүй. Сүнсний төвшөнд байгаа. Ever heard of them? Never? Ever heard of indigo kids? Yeah, just Google for it. Okay. Special boy. You're a special boy. I don't know. Maybe. Like it. Everyone's special, but you're more special. I He said. don't know. I just guess. I just try to feel, that's all. Тэгээд ер нь бол тийм том одоо юу гэдэг энергийн төвшөнд биш бүр нарийн төвшөнд мэдэрч байна. Not only on energy level, try to be empathetic within the deep down the wave level. Then you start understanding people more inside what's inside their heart. Дэлхийн хүмүүс бүгдээрээ юм зүгээр хүмүүс байдаг гэдэг. Зүгээр хүмүүс байдаг одоо мэдрэмж гэрэг барих. Yeah, those billionaires are just not normal people. The world level, эрдмийг сурсан байдаг байхгүй. yeah,
achievers or successors, they all know such abilities to enhance. Тэгэхээр өөрийгөө дэлхийн төвшний хүн гэж So you have to learn. You are world level citizen. So you have to help those 8 billion people. And I want to thank everyone as well. Thank you everyone in the room. Би танаас бүгдд чинь маш их талархаж байна. Ийм боломж олгосон. За энэ жоо дууссан нөхдөд ажиллаа гэх үү? Ожидж дууссан бол гэсэн. No, he's trying. In war. Маш гоё сайхан сэтгэлтэй, халуун сэтгэлтэй хүмүүс цугсан юм шиг мэдрэгдсэн. бүр халууцж байгаа шүү дээ. Хаалга хаалцаа бүгдээ Одоо тэг галт үлчсэн. Одоо ийм бас тий. Тэгэхээр аль ч өнцөг болонд ийм бас тий сүнсний өгөгдөлтөө хүмүүс байдаг байгаа. There in every corner of the world such people with great capability can exist. So spirit can come down to earth whichever point of the world. So I feel like you are very similar to Stephen Hawkins, who is capable of inventing something. Fingers crossed. Yes, I'll try my best. Би маш их чадлаараа хичээнэ л. I'll try not to waste whatever. Би өстө universe has given me. The people би it's өстө given me. гарцдахгүй өстө хичээнэ л. You are young enough. You still have time. Долгионы одоо нөгөө магадгүй ийм байж болно шүү дээ. Нөгөө сансар огторгоос долгионыг яаж хүлээж авдаг тийм нээлт хийж болно шүү дээ. Maybe your invention could relate to how to receive the wavelength voice and things from the cosmos. I feel like Стивен In my Хокинс lifetime. хар нүхний онлыг гаргаж өстэй тий. Шинжлэх ухаанд асар том нээлт хийсэн байхгүй юу? Ер нь бол хүн бол гэрлэн мөн чанартай гэж онолцсон. Тэгээд одоо сансрын хар нүх гэж юм зүйлээ та хар нөх руу явах ч юм билүү яаж хэлтэй бэ? биш дээ. Хаддаг байх шүү. Тэгээ хар нөх руу явж надад зөв тийм юм тань ярьж харагдсан зүгээр. Одоо тийш харагдсан. Some people can even see Ярилцж яхад одоо хин сүбэдэд тэр бүхнийг олж харсан биш. that OT band guy, he visualized how that invention works, the humanity go in which direction he could see. right now the only thing I can see in my future Яг одоогор би ирээд үгээ харж байгаа юм. is I feel like every 5 to 10 years I would most 5-10 likely жилийн дотор go on a spiritual journey and search and each like this is probably one of them and I have a lot to learn and each one of these chapters will give me big insights that will allow me to further grow. тэр 5-10 жилийн дотор бол нэлээд бэлэг эрдэмтлээ хөгжүүлнэ гэсэн ер нь бодол байсан. Тэгээд ямар ч гэсэн маш их агцсан бах гэсэн бодолтой байгаа л. Бурхан шидэрх. It's hot. Одоо нөгөө амар одоо ингээд л өөр хохомсрыг байж жинхэнэ ажиллаж гэх юм бол заавал тийм олон жилийн хугацаа. You don't need really so many years. It could be even one day or 1 minute. It's not a timely thing. You don't have to focus too much on timing and period things. As long as you can understand, it could be within a second. I'm open and I accept that lesson. Би одоо тэр их чинь сурахад бэлэн байна л гэж.
Хүний зүрх сэтгэл дотор юу хүсэж байгаа хүний нөгөө чандыг мэдрээс сурчих юм бол хүн төрлөختний юу хүсэж байгаа бүгдийг нарийн хэмжээнд Once you realize what's deep in the heart of someone's in a wavelength, you can realize what humanity itself wants and which direction they should go ahead. So it's gonna be more understandable for you. цааш явах уу? Okay, let's start. Yeah. So now